Eski ata jurtubuz, bağalı elimiz, Карачай сенмен чачылган. Карачай халкына керти ата журту, карт журт бла хорузук учкулан. Миңи тауну койнунда, Кобан суну бойнунда, ызын койгон бир халкка, чакырабыз конакка. Эңиригиз ашкы болсун багалы караучула. Элбла элчиле деген рубрика сизни Карачай халкыны, Тау халкыны, Деу халкыны бешигине Учкулан өзөнгө чакырады. Жашыл наратланы, көк булутланы, өткүр жашланы, намыслы кызланы, акыллы картланы, татлы хантланы, тау эллени, кең жерлени журту Учкулан өзөн. Ата журтка сүймеклик har адамга ана сүтпа бирге бериледи. Кайда турса да адам ата бабаларыны жерлерин жоклайды, инаклайды, тансыклайды. Саулай Карачай миллетни жүрек тамыры Учкулан өзөндө орун алыпты. Миллетибизни уясыды уллу Карачай, айрылукну каласы. Дарманчады блайда, суу да, хансы да, хавасы да. Бери келгелей бир шошлук, рахатлык орун алады жүректе. Гузаба барган жашауны ичинден келсең, тынчлыкны көрүп, араби жашау токтапмы турады деп келеди көлүңө. Кобан сууну табышу кулагыңа ару макамлай эштеледи. Учкулан өзен Миңи тауну этегинде, эм ару жеринде, күмүш башлы тауланы түбүндө орун алганды. Улуу журтну Хурзук, Учкулан, карт журт эллерине качан куралганларыны киши билмейди. Карачай халкта качан жаратылганын үсүннен алимле көп өмүрлени тарихини тинтедиле. Бир кавымла миллетибизне аты сууну атынан куралганды дейдиле. Бир кавымла хансына атынан дейдиле. Бир кавымлава Карачай кралыны кураган Карчаны атынан куралганды деп айтадыла. Биз Карачайны тарихини үсүннен, эм дапсагатта Учкулан өзөнүнүн халыны үсүннен Карачайны белгили адамларыны берибла Учкулан школда 50 жыл башчылык этип турган Жанибекланы Юнустун ууланы Сосланбек Блаушагаттек. Энциклопедия адамды десек алдарык түлбүз. Енді мен чесім тарихчы түлмем. Мен математикадан ұстазыма. Алай жашауыны мемесінде қатыша келгенім себеплі. Амлаған түбей сөйлесе баш ете тұрғанмада, енді мен ақылыма келген мабылайды. Карачай ертегілі миллетті, бұрынғы миллетті. Kafkaz'da yaşayan milletleri en eski milletlerini biriydi. Alanya degen kral boğan zamandan başlap o Alanya Karaçay'ını ata babasını jeri boğan. Alanya o zamanda dondan başlap Derbent'e deri kurşalap durgandı. Bu artta o Asak Timur kelip buğanı çaçkandan sonra alaydan üzülgen üzücü tav жерге kaçkan etken. Başını saklar için. O tav жерде de buğunup yaşırılıp bir talay üzücü kalgan etken. Енді bu Kaçan kuru algan деп айтып koymaklık bir zaman kıyındı. Neçüde? Bu yaşav vargan zamanda bir tuva, bir öyle, bir koşula, bir çaçıla turgan momentle bolgan etkili. Olu koyasın biz kesibiz, art çözüydü. 43. yıl Karaçay'ını bulaydan talk edip jiberdi de kral.
Dağı da aylanıp 14-cünden dağı da kayıtı bızımızga düştü. Mallay momentli Allah işli bola turgan bolla. En men aytırığım karça kayıtıp kelgenden sonra 1424 yıl 1424 yıl Malayda Kadavtaş degen yerde Mol Kadavtaş'ın üstüne minip birgesine kelgen cöngürleri Adurhay, Buduyan, Navruz, Tram, Botaş ma bu cöngürlerini alayda onu etip kalay kurarga kerekmiz ma bulayda jurtubuznu жаңыдан дегенini aytıp ol ülöşken etkenti жерlerini alayda o taşın üstünde oturup turgallay. O talay bular, значит, bir kavmu karçuşka, bir kavmu kurzukka, bir kavmu uşkulanga ornalgalla. Mol жылдан başlap, endi nençençi keri жаңыдан boğanını aytallık tutsa, возрождение. Andan beri tergesek, ma köp turmayın 600 yıl tuladı. Бұлайда Карачайны эмески эллери карт журт учкулан хурзук кураладыла. Сырма миллетибиз жашнап тебирейди. Алимле айтууга көрө, бу эллени ичинде эмески карт журтту. Учкуланла хурзук да андан көпкө жаш түлдүле. Aytularına göre bula başkan candan kelgeli. Başkandan kelip malının o candan tavladan mabulay karagallarında deydi. Uçkulan savlay tutuş çeget buğandı. Çeget ağaç basıp durgan. O çegetni arasında bulay tala çıkı buğandı, açık tala. O talada deydi karagalladandan karab 3 kolan atını körgölle deydi. 3 kolan at. Endi Allah 3 türlü aytu vardı. Uçkulan degen söz kaydan çıkkan degen zamanda 3 türlü birincisi molmen aytkan 3 kolan uçkulan transkripsiya malay ol bir aytuları. İkinci aytuları uçkulanga birinci bolup ornalgan birinci kazı kurgan 3 ulan korkmaz gelmek semin 3'sü buğan değil. Andan atılgandı 3 ulan uçkulan deyip ol ikinci aytu. Endi 3. aytuları var. Mablayda biz turgan jerge karasağız da 3 özen kelip koşulup turaplayga. Mamunatına Koban özen değil, biri Mahar özen, bu Kurzuk özen. 3'sü de Mablayga kelip biz turgan jerge koşulup turadı. 3 özen, 3 kulak, 3 kulak, 3 kulan. Endi bunda kaysı tüzdü, kaysı terçti, halkın kişi birinde de toktamagan, aytuda barda aytıladı. Ol 3 kulanını kart jurt degeni eskel degen maganada aytıladı. Huruzuk hur kız, cendet kız kaydan ol maganada aytıladı deb men eskeli alaytda. Planı endi bir kavim aytat, kart jurt alga boğandı, oğay huruzuk alga urnalandı, oğay deyli. Planı birbirinden ayırga bolluk tüldü. 3 elde bir közüde bir zamanda kuralganga sanaladı. Ne çüdesen Mablayda mayda eski tukumlanı çıkkanına karasak Adurhay dep turadı. Ot karayık Adurhayga. Adurhaydan tuğan tukumlada Kurzuktan da vardı, Kartuş'tan da vardı, Uçkulanda da vardı. Bu dünyanda da anışat. O birinde de anışat. O sebepte barda bir momentde bolup ornalganlansı bir alga bir artka bolga madarı joktu. Men bulanı birbirinden ayırga izlemeymi.
Уллу жұртның хапарын айтып, мен сізге Меңге таудан башлайым. Қарлы таулан өмірден келген иесі, көміш башлы Меңге тау тынчлығыбызны сақлағанша қанатларын эки жанына жайғанды. Бұ тауны төгерегіне етеклерін толтыра өмірлікке Қарачай халық орналғанды. 5642 метр ұзынлығы бұла Европада эң мейік тауға саналады. Бұ тауны Қарачайда қалайдан қарасаң да көрлік седерге болдықты. Ақбаш тауны түбінде көп көккөз көл жайылғанын көрліксіз. Түбінде гара сула, дарман сула чығадыла. Бұлайға көп турист келеді. Айрылыққа қарағамда қалмай, саулықларын да бегітіп кетеділі. Еңішке түше барып Махар өзен орналыпты. Бұлайда табиғатына айрылығы Мияла кебек шаудан сула, су аққалла, көкка қансыла көзле қуандырадыла. Бұлайда Қарачай Черкес институтының студент базасы орналыпты. Таурықтача табиғат, таза хауа, жерні айрылығы, байлығы, сейірлігі көп адамны тансық еттіріп ызларына қайтарады. Меңге тауны күнбатыш тиресінде Хурзу кел орналыпты. Қарачай районына бойсунуда турады. Эң ескеллені бірі Қарачайны тарихины үсіннен көп хапар асырайды. Жаңыз топрақ баш үйлеге қарасаң да қалай көп затаңлайса миллетіні жашауыны үсінден. Хурзук деген атны мағанасы да хур қызды. Қарауыл чәйіліні жақлай, қая башында мамия қала сіреледі. Башқа түрліда бұ 9,5 метрлі қалаға қошаяқ қала дейділі. 3 этажы барды да, хар этажында терезесі жер жүзіні 3 жанына қарайдыла. Еліні орамларыны ұзынлығына арықла қазылыптыла. Биченліклеге бачқалаға су салырға жараған арықладыла ала. Он 9-чы өмірні ал жылларынан сақланған тірмен да барды. Аллай тірменле 30-ға жуық болғандыла. Ала елчілені ұн кереклілерін бажарғалай тұрғандыла. Ағатта елчілеге даражалары болмай, тірменні қапчығын тонағандыла. Тірмен ташлары бұла мекамны көлеккесі қалғанды. Хурзукта Боташ бірінші қазы құрғаны себепле Боташқа бір ескертме салынғанды. Ол ескертмені түбінде қан еліпін барады. Ол еліпінні қапарында айтайық. Еліпінні ұзынлығы 2 километр чақлы бір болыр, терелігі метр. Алайыны жері Хурзукта бек ташлы жерде. Аны içinde чоқырақ су, түбінде ташлы ағарадыла. Еліні көп өмірлі тарихи бүгінге дері сақланыпты. Бұлайда бұл еліпінні 2 жанында алғылада Боташланы тире орналы беді. Еліні көчіргелерінде тиреде үй қалмай ойылғанды. Бұл сағатта үй бұла кейік болып атылып тұрған көгет терекле болмаса жоқ-жоқты. Қанлы еліпіна бүгінді тұрады. Аны бұла бачқаланы биченліклені суғарадыла. Бұл еліпінні аты бегечіді. Алая, бізді миллетібіз өмірде да қан төгерге ізлемегенді. Кіші жерге чапмағанды. Кесіні жеріна көз гинжичісіче сақлағанды. Қачан еседе бұл елде, қайсы еседе Боташладан біреуіні өлтіргенді. Қан қанны жуарға излемеген ақсақалла, оны обла мұрдарыны өлтіріп дерт алмай, аңа Боташланы жерлерін суғарырға еліпін қаздырғандыла. Кіші болышмай кесі қазарға керек болғанды. Неллай бір заманына қазғанын бұл сағатта кіші де білмейді. Алая, ол аны қазып бошағын чемұрдарлық еткеніне ешті аз соқыраңған болмаз еді. Боташланы қан еліпін қартланы табы онуларын еске сала бүгін дәйелге құлдық етеді. Сағатта Хурзукта жашаған адамны саны 1000 бажарымдан азатлайды. Жаңы жеткен төлі көбісі іш тапмағандан жашауларында мал ізлеп башларына тап жерледе қалып барадыла. Бұл өзенде 3 елні қалларын бір-бірлерінден айырырча түлді. Bir zamanlarda құралғалары себепле, әмді бір-бірлерінден ұзақ орна алмағалары үшін, елчілері жашау атламланы көзілені бірге көргенділі.
Хурзук бла Учкуланны ортасында 3 километр узунлугу бла түз жайылганды. Эрте заманладан бери бу жерге журт деп аталганды. Айтулага көрө Булайда Карачайны тарихи бла байламлы көп зат болганды. Бек эртеледе Булайда бир жаңы нарат терек өскенди. Улдулугу бек болганы бла узактан да көзгө илинип турганды. Терекке журт терек деп атагандыла. Сагатта бул терек чегетинин ичинде калганды. Чувак эртенде чолпан жолдузча жашнайды Хурзук. Ен бурун Карачай мол артта Карчадан sonra Мавлайга орун алат. Булайда бегит, Булайда жашайт. Ол себептен Карачайны көбүсү мамында болгон. Sonra артта Булайга сыйынмай башлаганында мал да, баш да, адам да sonra тыш эллиге көчө башлаганлар. Андан sonra куралганлар тыш элли. Майы малга мабу дуут, андан sonra угары тебирди, сынты, мара, таш көпүр, жөгетей, шөжелер зат артта болгонлар. Вот. Эңишкеге түшсек, жарыклыкны, чомарлыкны төресі Учкулан эл орун алыпты. Учкулан ол үч элдин арасы болуп турганды. Карачайда эң биринчи школ 1878 жылларда Учкуланда ишленгенди. Биз ол школдун мекамында түбөгенбиз Жайынбек Ланы Сосланбекке. Бүгүнлүктө ол школ дүйнөгө айтылган музей светская школа деп айтылады. Ол себептен, значит, Карачайны асламысым Абылайда болат. Карачайны үч элини, улуу эллерини, эски эллерини ортасы Учкулан болгон себепли Харнеде Учкуланда болот. Онучу да, старшинасы да, башы да бар Учкуланда болот. Бир заманда Саулай Карачайга Учкуланда болуп турганда. Олого эсең 1920 жыл Карачайны биринчи съезди, первый съезд народов Карачая Учкуланда болгон. Суарттан Арсанага затка көчкөндөр. Алайда Учкуландын маганасы улуду, тарихти. Карачай кобан башланады мындан. Музейни катында Учкулан Хурзук суула түбешкен жерде Ересейни эң улуу сууларыны бири Кобан башланады. Кавказда эң улуу суулага саналады. Кеси да Азов деңизге кошулгунчу 14 000 бутак суу кошулады. 106 дүйнөдө болмаган чабак саналады анда. Нарт жырлага көп жылланы эжүү эткен Кобан суу Булайда башланады. Мен башында айтканымча, ол Учкулан арасы болгон себеби ол биринчи мекемла школу да, больницасы да, башы да барды Учкуланда болуп алай келген. И Булайда Кобан кеси да Булайдан башланат. Кобан дейбиз да. Мабу жанынан келген суунун атына Учкулан суу дейбиз. О жанынан келген суунун атына Хурзук суу дейбиз. Экиси келип Мабулай чыкты, Мабулай эшикке чыксак көрүнөт. Точка. Кобан Мабулайда башланат, река Кубань. Вот, и Азов деңизге дейин Мабулайдын барат. Ол да Учкуландан башланат, Кобан деп мактанабыз аны буларды. Учкуландан көп белгилүү адам чыкканды. Миллетке жанларын ауруткан, болушкан, тышындан талай кулдукчуга да элчиле бага берип, Учкуланны сыйлы элчиси деген мийик атны бергендиле. Аланы ичинде белгили көзгө караган врач Станислав Ачаповский, генерал Владимир Громов, эмде политика кулдукчу Владимир Каишев. Ушага текетип Жайынбек Ланы Сосланбек бла Николай Петрусевичтин да сагынабыз. Ол да бек көп ашкы иш эткенди Карачайга, дейди Сосланбек. Карачайга тамадалып көп адам эткен. Патчахнын приставлары болгонлар. Орусла да болгон, даже кабарты да болгон, тегейли да болгон. Орусулардын ичинде бизге жараган, бизге жайын ауруткан, бизге болушкан Петрусевич деп болгон. Зукко пристав деген атына Малайда чыгаты. Мабул.
Ол Карачайга жерни кеңертирге жер коштурган, жолла иштеткен, школа аштырган, гимназияларды окурга факмыл жашланы жараштырган эткен. Ол ого эсең Мадина Меккага хажиликке барганларга да болушкан. Кеши кыска замандын ичинде Карачай тилге үйрөнгөн. Что болгон Карачайчада. Sonra bir жолда алай болгон чөт. Учкуланда дейди бир-эки кыз түшүрүү болгон дейт. Меме кандай капарында билип турган. Айдан балайда ол болду, булайда болду, ол болду де. Sonra ол түшүрүү булай айталла дегенле пристопкада. Sonra bu aytқан қайда алып келгіз бері дегенді. Алып келгенле, булайда түрмелері болған Зидан дегенле атына. Ат қызары дегенді, өзі кеті шұрнар аттырған, алына қарауылла салдырған. Бұлаға бір адам да келмесін қатларына кесеріне шығармағыз, таң атқыншы сақлағыз дегенле. Таң атқыншы сақлағалла, sonra ертемле чакыргыз бери дегенле чакыргалы sonra айт капар дегенде түшүрүүлага. Ол эки түшүрүүдө жасагалла капарны. Бүгө чаны жашаны кызын качырды. Бүгө чаны кызаңа барды, алайда бир инек тас болду, булайда турланды деп ол элде болгон капарды айтып койгонлар да. Андан sonra айтып кетти, келсе бу фаэтонла жүрүп турганда арт көзүдө. Түшүрүүлөр не капар жүрүп деп sonra кетти дейди. Как раз Айыптыл капарын айта келгенди. Вот да, түшүрүүлөр не капар деп. Вот sonra бу арттан муну куллугун бизден мемеге көчүрөлү да. Түркистанга. Түркистанда чыны да өсөт, муну генерал-майор болот. Sonra bir стычкада калайлы да муну өлтүрүп коёлду. Bu öldü de kapar kelet Karachayga. Karachay adamla kurak bunu ölgünü alıp keligiz dep adamla jiberildi. Barıp Türkistan'dan bunu ölgünü alıp kelip ma Paşinski dep Çerkezki'ge alay atılgan. Anda bastırganlar. Kabrı Çerkezki dep. Endi köp turmay memesini taş salıngan pamятник salınıptı Çerkezki'de. Салқын аяз сылай күмүш сакалын, миңни тауну турушунда ол турат, тансык сезим жесир эти бакылын, келигиз деп карт журт бизни чакырат. Кийип келген күн таякла Карачайны эң эски элдерини бирине уяткынчы, мен анын башынан карап талачыкта турам. Карт журт эл Карачайны эң эски элдерини билет. Ол качан куралганын алимдеп, билмедери тарихни тинтедилер. Булайга келгеним да сизге да көгүстүп кояйын. Тукум тиреде. Көрүнүп тургандайдан да мен кесин Гочеланы тукум тиреде турам. Булайдан карасагыз, мен талачыкта Эзиланы тукум тиреде. Бу жагына карасагыз, Капаланы тукум тиредери. Түбүндө Бердиланы тукум тирделери болгон. Көп жерде турганлары себепли болгон миллет түбүнө түшкөндүлөр. Карт журтка келгенимде мен Гочеланы тукум арбазларына да чыкканмын. Буулу түз эртеледе үйледен толуп турганды. Сагаттаба караткалары калгандыла. Үй кабыргала хуналап, сагатта да көрүнедиле. Жартысын чеге ташаганды. Булайда Гочеланы тукум кеслериче тире курап, көп өмүрлене жашнагандыла. Гочеланы шамайылны кара суу деп, сагатта да аталады саркан сучукка. Алайдан тирени адамлары суу ичип тургандыла. Аллай тиреле көп дүлө өзенде. Бир-бирлерине элткен арба жолладап саатка дериде тур. Түртел 3 бөлүмгө бөлүнгөндө. Нары таба карасагыз, огары картын. Мен сагатта кесим орта карчыкны башында турамын. О жанымда төбөн карчык. Нары карасагыз, төбөн карчыкка эмте кыльян аягы дейдилер. Жайгын жерде элчилер неба урунгаларына, неба күрөшкерлерине калай жашаганларына көрүүгө болуксуз.
Kimi başkasına su kuyadı. Kimi yaşçıklı atlarını alıp baradılar maşinadılar. Kimi yol talada nanık ciyip kergelle bardılar. Bizimde kobistalarına su saladılar birle. Kartlar nığışta olturadılar. Bu canına karasanız ağaç kalavet edi biri. Sabile oynaydılar. Eşek yolda maşına da her gün kesimi cumuşunu öte baradı. Men tura orta şkolunu turasında turama. 3 bölümden de Sabile okurga mabuş kolga kelediler. Begümlü şkoldu kesimde 2 etajı vardı. Mağıl köre turan, kapnala kalanıp turgan jerge ses deydiler. Alayda her kimli başkası vardı, bu çelligi vardı. Bir adına ayrılığına bir kara kız caygı inirdi. Bir günlük yaşağı eski Karaçay elini birini tartıştığım ablaydı. Aytxanımça Orta Aziyadan qaytgan saatda köbüsü millet özenli içine qaytmay kalgandılar. Başından tireleden millet köbüsü Berdilaga sarqap, karçurt alay kuralgandı. Mapsağatda men Berdil adama, layına orta karçurt deydile. Kart adamı Goçyalan Hazretini Jaşı Musa'nı üyünü alında. Karçurtda köp kere bolama, ma kart adamı arbazı. Köp kere oynaganma bu oramda da. Gitçelikte bu soslan taştan ullu bolmaz dep turayım. Öse kelip anladım. Ullu dünyanı içinde menim azallı taşım buku kibik bolganın. Qoban su, narat terekle, alanı başlarından karagan çalbaş tavla, Karaçayны tarihine ömürleni uzağına şagat bolgallay kelediler. Közügüzge bir körgüzügüz. Talay zaman mından alga, sav Karaçay blayda orun alıp, nığışlada kartla oltura, Kudret sabi oramlana jarıta, tişir ula üy cumuşlaga karay, kişile kavmu uda, kavmu çalkıda. Blayda andan beri juk türlenmegende, adamla turgallarıça turadıla, adepleri tavlaga teng bolup, azaygandıla ansa, oldu jarsu. Milletni köbüsü, jel çaçkan hapçıkuley dünyanı 4 canına çaçılgandıla. Bu elle köp ömürleni zorluknu onu sınagandıla. Çabuğuldan başlap sürgünge deri. Kollarına savut alıp adamları köp kere jurtların saklagandıla. Embek zaran salgan kıyıllık ata jurt kazavat bolgandı, sürgünü bula birge. Temir avga düşken kanatlıça julkunup tügö Karaçayны. Alaya milletni kanatların sındıra almagandıla. Ulu ata jurt kazavatını kara kuşları, kişileri bizni kazavatga alıp ketgendile. Köşkünçülüknü sarın jolları kartlanı, tişir ulana Sabileni Aziyany kum tüzlerine tökkendile. Ol sınamlada da, kıyınlıklada da atmagandı Karaçay millet adamlığın. Tas etmegende unutmagandı tilin. Jaksız tişirularыбыз, oňsuz kartlarыбыз, bolumsuz Sabilerimiz, Orta Aziyany kum tüzlerinde can dıgılas etken zamanda bizni gitçe milletibizden 15.600 adam Kazavatta jigitlik, ötkürlük etkendile. Alanı içinde 11 ulanыбыз Sovet Soyuzba Rossiya Federatsiyany jigiti degen sıyla atga iye bolgandyla. Ellede ol kara küllege atalıp eskertmele sireledile. Em ullusu uçkulanda orun alıptı. Ullu komplekste mingden artık uçkulan elden ketken jigitlerine atları жазılıptı. Milletni köbüsü o Kazavatga deri. Ma bu 3 elde jaşagany sebepli. Kazavat çıkarcılada Savlay Karaçayны nençeli var etse de 3'ten 1'i ma bu elde jaşagandy. Köçken zamanda da Allah bir millet bundan ketken. Askerge de Allah bir millet bundan ketken. Ol sebepten ölgenen de Allah bir köp bolgan. Malayda sizden Allah'ınızga men çıkalmadım. Çavun bu bugün müsait etti.
Pametnikimiz vardı. Siz aldınız mı ki? Alayda mindən artıq adamın atı yazılıb duradı. 3 ölden çıkan adamlar, Qazavatda ölgen ol bir, dağa dalında taş salınıp duradı. Deportasiyan zamanında ölgenledip, 10 bin yarım adam uçkulan üzerinden çıkan bolup ölgendi. Deportasiyada. Savlayda 43 bin adamımız kırılgan bizden da ziyada. O 43 bin adamını 22 bini sahibi boğandı. Uvaq sahibiyle. Köçkene kim boğandı? Köçken kartla, tüsleri ula sahibiyle. Aşkokunu tutan kolunda bar askerde boğandı. Biz 70'ge tügel çıkmagan 70 bin jetmegen bir san boğandı biz o saatte. Anı 15 binden artık adamı askerde bulun. Başka çayskanda har 4. har 5. adamımız kazavat etken. Bizli var turup 43. yıl Karaçay Savlay bar bandit kralga значит karşı vargandı Karaçay dep köçürüp geldi de. Ayet bu saatte analiz etseli analiz. Geroylarını sanın procent bile salsalar memegi adam sanı. O bizde 11 adam vardı geroy. Adam sanımız 70 bin. Bulay salınsa Savlay SSR'de birinci oruna çıkarız biz. Geroy. İlk Qazavat'a bargalandı salsalar adam sanımız bu Qazavat'ta oruç etken saldatlarımızın, ofisерlerimizin salsalar опять-таки Karaçay birinci oruna çıkardı. Adamın sanı köp Qazavat'ta boğan. Malla terslik etkili bizge artıqlık maqtar orunda kurutabızda kürüşkeli. Bu generallarımız Semenoğlu'nu bilesiz. Savlay SSR'de Ceyav askerliği komanda güçü oldu, Rusya'ya oldu. Yani Bericanda generalımız Muhammedli Sultan, general polkovnik Suriye'de Suriye askerliğini kurakan Sultan boğandı. Afganistan'da Qazavat başlanğanda en baş tam adağamın etip iyigelleri. Bu kol salmayandan bir kağıt çıkargan madar bulmağandı. Haydi ama ikinci anda ceralı bolat da. Sonra dağı da bir moment, bu ol momentini ayta turupsiz. Ceralı bolup birisine ketkenden sonra bunda hospitaldan çıkkanında Frunze atını yürütken akademiya vardı. Военная akademiya imeni Frunze'de. O eski akademiyat. Ana akademiyaga начальник değil tam adasına. Начальникni заместитель etkili sultanını военный akademiyanı. Endi iş nedet desen o Mehmet'e 1. mayın boladı, 9. mayın boladı, Oktyabr revolüsiyan boladı. O parat, военный parat boladı da o военный paratta o saatte alınan Mehmet'e göre Frunze adlı военный akademiyanı слушательleri barallayım alında paratını ala başlayla. Aparatını alında o kim barga gerekti? Paratını alında начальник училища bayrağın tüpparlığı ol bolar. Endi bir momentde o начальник училища vurup kalat da Magomedov baradı yemallarında Savlay Sovet Soyuz'da paratını alında hani aytırga sümeyle sağınmayla. O kalay bir sıydı Karaçayga. Karaçaydan köp jigit çıkkanda, bütün halk öktemlenirçe köp adamı bardı. Canibek'le Soslanbek uşağı tek etip, talayını, jigitliklerini de sağınadı. Karaçay'ını içinde umlu adamları köp boğandı. Umlu adamları köp boğandı. Burun eski geroylarımız boğandı. Tatarkan, Karamussa, dep boğandı Tatarkan. Bu Duut özününü Kızılbek asker çapkant da Kızılbekli de bu
Kafkazlığını bir türlüsüne, Abazalığını zaten bir türlüsüne kitabla Kızılbekli dep. Alayda artıklık etip sürüğünü de yer kişinin de malını da sürgelle bula aylandırıp avol közüydü tatarkan kaydesi de posta kalıp ketip sonra üyüne kelse elde adam körmegin. Kayda değil biz de sorganda anasına. Anası aytadı, acırsın bu saatte küz iş közüydü, halk çalkıdat başlat deyin. Hay anam aldaysı deyin. El kuzgunga ketkendi, meni timada barmak oyda gettim. Izlarından sürüp jetip, mamda sıhavat suyu dep var. O talayda ol Kızılbekliyeni barında kırıp malını adamda barın kaytarıp kelgen. O nasyonalli geroy deyilgen. Kara Musa dep boğan, Kara Musa köçörükladan. Bu bağatırladan, Mehmet Tatarkan'ın tukumu. Bu köçörükladandı. Burun kabartı biyledi artıklık etip turgalla bizge, Karaçaylağa. Ol artıklık etken kabartı biyleni birin keşi soyvan da Kara Musa. Erten bile ağzını açıp, ol birgesine kelgen köngörlege, lerini bunu alıp barağız kabartıga sagoga dep aşıtkan. Nükesi kaçkalıka tutkan detkeller de Sibirge de şırgala da andan da kayıtkan. Malla jigizviz boğandı meme Kara Musa dep. Nuarttar akçıllada meme jattay. Bayramıklanı jattay. Apiyat biyağı kabartı, artıklık etip koşulanı malda biçesin canında. Kabartı bula granitsavuz var da bizni anda da skavat var. Karaçay koşulanı çaçıp malını sürüp ketkenle de. Sonra Kugun Karaçay'a kelgende ol 20-ci yıllarda bolar. Vallahi öyle şeyde. Bulaydan cöngürlüğe de kurap memi jattay ızlarından jetip Nalçık gederi varıp bundan sürgen malını da dağı dalayır malını da kabartıdan koşup ızını alıp gelip malla jigitlik etken. Jattay 4 kere meni Georgiyevski krestini yesidi. İkinci grajdan kazavatta boğan. Orus Yapon kazavatta boğan. O tol da Allah jigiti biz. No anlayacağında yandan beri kilseyen Sovyet Soyuzu'nu alan bilir jigitleri Osman Bula memi Harun Bagaturov Osman Kasayla'dan anı dışında 9 Rusya Federasyonu jigiti eski zamanda ol memi bile birge küçük Devolan'ı küçükten sonra Sembelyan'ı kaltur dep boğan. Çirçi. Nu andan olsam İsmail kalturunu tuğduğut bu. İsmail. Ondan sonra memi Appa Kalayul Appa Celmeklan'ı Zekeriya Kalagirini jası. Tüz atalayt. Kalayul Appa degen psevdonim. O hani köp olma 150 yıllık конференциясы болды. Всероссийская научно-практическая конференция к 150-летию со дня рождения Аппы Джалибековой. Университетте. Совет Союзу zamanında жашау иги барганын, bu elleni tamam жаштаган заманы болганына шагатлык эткен совхоз, күйүз фабрика, жарыклык үйле, больница, сабиледен толуган школла. Ай медет сагаттава болгон тозураганды. Көп адам жашауну кыйынындан көчүп барадыла. 3 elni de adam sanın birbirine koşup 3000'e jıyıla bolur. Aziyeden kayıtıp kelgenden sonra bulayda biz Aziyeden kayıtıp kelgenden sonra bulayda Savkoz Uçkulanski dep kuraldı. 3 özende munga karadı. Mal kuragan savkoz. Süt tavar firmala kuralla, koyla kuralla. Artta savkozun atında Osman Nakasayeva dep atalla Geroyun bergenden sonra. O talay bula şaşılgınca savkoz güçlü olup
Bir 500 adam işleydi savkozda. Koyucusu, tuvarçısı, cılgıcısı, traktörcüsü, şoförü koydum. Buhalteriyası başı bir 44 bin koyu var et, 5 bin tuvarı var et, 1000 atı var et. Uzun savkozlarını gasan alıp Yaklada. ne? Yakla. Artta yakla keltirdiler, yakla da kuraldılar. Sovet ulası şaşıldı. Başkala geldiler. Bulanı pılalları burunun barını oyarga, çaçarga deldi de savkozunu çaştılar. Elinde savkozun atı cüret savatta. Nu cuk mu büyüğü var mı, çok mu melulu kaparlı tülme. Maalesef bir kesik zatı var. Aytılmay çok. Ol sebepten, ol da ulu. Ondan sonra Mavlay Türk Şkollar Candalımızda küyü sokkan fabrika açılgan edi. Kavrovaya, Uçkulanskaya Kavrovaya fabrika deyip. Anda da 1-200 kız üç özünden cürüp işlegen eti yerli. Kolları bula küyüzlü soğu yerli. O anda çaştılar, attılar, küydürdüler. O tol da çaşıldı. Mavla barda bizge çırmav olup art çözümde milliyet bulaydan köç yönetedi. İş yoktu. Yaş adamlara artıksız da bir okudu boşluğallada dışında kalgan bolmasızına kayıtmayla olu koyusun. Kartlarımız da köçölle bulaydan. Cal algan fazla adam yoktu. Tavda kıynalıp yaşayıp millet tavuğunu sayla da tüznal degin Karaçaylı. O tol sebepten biz anı kesimiz sırtımızda sınap durabız. Bullay kıyın cerdi yaşlagan, tavda kampakna yaşlagan Karaçaylığa bir kesel yuta bulsa hatta bu elektrik energiyanı bagasın cartısı na küçülseli mavulla tilegimiz var tam adalardan. İges bölünmesi ellerimiz çıkargan. Elçiler bu sağatta jerçilik bilan malçılık bilan urunadılar. Kobusta bıxı, gardoş östürediler. Malla tutadılar. Jav bışlaq jiyadılar. Karaçay şaharga düşüp, kol iş mi deyse, süt pışlaq mı deyse kögetli satadılar. Jaş kavim şaharlada işleydi. Solu günlede üylerini kelediler. Jay zamanda çögetten türlü kögetli de jiyadılar. Nanık, doğum, şkildi, sarı erik, alma, kertmen, çörtlövük, türtü, çığana kasmak, allay zatlabla baydı özen. Yül ayını ayak süremi. Tabiqatda çeget kögetlerini tamam bişken zamanları. Karçutqa kartanama konakka kelgenim. Elçiliye vlaxonşu tire balanıqqa çıqqanma. Nanık çığan bek kıyındı da gellikке. 2 saatni içine çelekçigimi tolturganma. Nanık nöp saatta tamam pişken zamanıdı. Elçiliye de köp avrulağa jaraydı dep, nanıkны jayılıp jiyadılar. Nanık degenin kalay eri kögetdi, kesi de bir seyir jiyıladı. Kolga da jabışmayıp saatta igi baradı. Könçekçiklerinden çıkıp arı jiyıladı. Kirsiz havanında solup, tabiqatны seyirlik ayrılığına da qarab, çelegimi de tolturup, kölümü de költürüp, üyüme alay kuvanıp barama. Kiyik canvarlarda köp dile mında. Kiyik eçkileden, joğuturladan başlap, ayüge, börüge, tülküge dere. Tışından adamlar bugün bügeçege dere, kiyikle ururga keledile. Bereketli, bay jerde ata jurt. Fyodor Patçakны zamanında Palyana elden uzak barmay, korgaşın rutnik bolgandı. Altın, kümüş juup turgandıla alayda. Kostahi Tagurov da Kırımşamhallanı İslam'da işlegen dile ol rutnikte. Korgaşın kazgan urutniki biz bolgan. Ol urutnikte kümüş de çıkkan, korgaşın da çıkkan, cez de çıkkan. Anı bir çözüledi. İyesi Patçakны tukumundan bolgan. Vera Romanova dep. Patçakны tuğduğun. O ana aytkaным anda magan asıllı bolup turgandan korgaşın kazavatga pelaka kerek bolgan.
о көтерге, баш етерге. Эльбрусский поселокны турасында бир жити кая барды. Хасаука. Аны тарихин Карачайны көбүсү биледи. 1828 жылда бу каяда 12 сагат барган уруш болгонду. Ол урушну акыры Карачай Ересейни тарихин биреткенди. Хасаука урушка дере алан кыралы чачылгандан sonra куралып, 400 жылны узагына кишиге бойсунмай, кесини жоругу төрөсү бла жашаган башына эркин Карачай кырал бар эди. 1828 жыл 28 октябрда сагатта санау бла 2 ноябрда Хасаука урушта Мавол эркин Карачай кыралны курутканды орус патшахны буйругу бла орус аскер. Карачайлар ол күн кыралларын, журтларын саклай, улду орус аскер бла казават этерге коркмагандыла. Ол Qadau taşının beri turasında Xasauka tavla var. Xasauka. Xasaukada 1828 yıl oktyabrın 20'sında Patşah askeri bile Karaçay'ını saklagan askerçigin kesini ulalları o talayda uruş ettirildi. Uruş bir 12 saatini bargandı. Nu Saud güç bizde karusuz boğandı. Patşahны hazırlanıp turgan askeri generalı Emanuel dep başçılık etken. Tav topları, uskokları, kaydan naytayamanga göre har nezatları da adam sanı da asker sanı da köp boğan. O talayda uruşta ölümleri aslan bolsa da Orus asker horlagan. Orus asker horlap o Xasaukabla avup mabsagatta Elbrusski poselok dep. Malayda tüz anatına burun uldu tüz dep atalgan. Karaçayda Malayga kuyulgan da asker. Sorandan sonra asker böyle elge kirge kerek bolgan. Soranı bilip bizni o saatta tamadalarыбыз Karaçayga tamadalık etken Kırım Şavgalladan bolgan. Anı cömerleri 9-10 adam bolup barıp generalın alnına tilegen etkenli. Sen askerini elge kirgizme. Bir günden başlap sen aytsan, Patşah aytsa biz ana başı yebiz, Patşah Rossiyaga koşulabız. Degep tilegenlerinde ol general da akılsız adam bolmagandı. Bilimli adam, iyi adam bolup çıkat da askerin alayda toktatıp koyat. Beriymeydi. Asker kelse o üylüyeni küydürlük boğan, çaçarık boğan, Kırımşavga alalaytkan. Meni kesimi yüm degen, meni kesimi mülküm may elini kıyırında atlayda. Keregesi barğızda küydürügüz, çaçıgız, öldürügüz, nu elimi o tiymegiz degen. O tol sebepten general hop olup anga alayda bir iki günde turup Prashcheniya жазғалла bulam, 10 adam kol salıp turadan. Bir günden arı biz Patşahны erkilligine köçebiz, Orus Patşahны. Ana adamı bulabız, ana baş yiyebizde yerle de o tandan başlap mabim öderi ol prisyaga buzulmağallay kele turat. Biz Rossiyaga koşulğallı 186 yılında buladı. Как раз moz yıllarda Yevolanı küçük dediğinde Xasauka degen jirnetkent Kıçradı davlı Xaqay kuğun Karaçayını şokun barıncı kuğun Çakır kız bizge jengil jetsille Kara künde bir bolusuluq etsille de. Anı Orusça memesi vardı, переводу vardı Orusça. Güçlü перевод, дословный türlü поэтический перевод değil. Anı Oruslanı Mahamet dep boğandı. Poet Karaçaylı, uçkulançı ol etkendi. Oruslanı Mahamet перевод. Горцы воскликнул, давле берегитесь,
братьев, соседей на помощь зовите. Царь беспощадный, ты нас покоряешь, бедных людей, как хищник терзаешь. Малай переводы var. Memeni Hasavkanı jirini. Bu taşlı üstünden alemle iki türlü oyum aytadıla. Bir kavmu vulkan taştı Mingi Tağ Nuhathusundan çıkkan deydi. Bir kavmu meteorit de kökten düşken deydi. Alaya bir fikirde ekilik davlaşu yoktu. Taş bizni halkımızны, jurtubuzny simvoludy. 400 жылны ençi davlet bolup turgan Karaçay kralyny da belgisidi. Karçany taşı dep de anga öçü aytadylar. Bağalı gitçe Karaçayçılar. Karaçayını kadav taşı dep köp eşitken bolusuz, eşken bakalmay körgen da bolur. Ma bu taşga aytadylar Karaçayını kadav taşı dep. Başka türlü de Karçany taşı deydile. Bu taş köp yıllanı sirelgen dublayda en duva kesigiz köresiz blayların tazalap, taşla da salıp, omaq etip turadılar. Alay yapsaq da siz bek omaklığın körallık türsüz, köp bulmay blayda salıngan jazıulanı taşlanı tas etip koygandılar. Bu taş bizge kökten düşkende meteorit kusoktu. Alay bolsa da Karaçaylar muňa köp siy berediler, bagalatadylar. Kavmu blaydan kesekçik jırtıp barady, kavmu da ma köresiz kapekle salırga küreşediler. Bu taş tepkinçi blaydan Karaçay dornundan teberik türdü dep Allay aytı bardı. Karaçayny kadav taşından köp barmay, su ortada, sunu kadav taşı da bardı. Su bek kopsa körünme kaladı ansı. Alaya anı ululuğu bekti. Uçkulan özen köp jomakla, aytuula, seyir haparla asıraydı. Hurzuknu Mamiya kalasını kesini aytuğu. Kartjurtda keşeneleni haparları. Köp jomak jürüydü el avuzda. Ol aytuulany bir esine düşedi. Özenden şahar taba atlasaň, kadav taşını ötüp, duutga eltken bir kızıl köpürünü üstünden. Ol haparını Karaçay alan halk organizasiýany Gitçe Karaçay rayonda bölümünü başçısı Özdellanı Harun avtoprobegni zamanında sagyngan edi. Bir ertetilgen köpürdü. Basit bir jaş demede Rostov'da okuwan ettirdi. Bulaş tirgen sagatda uza Mastastроительный nemede okuwandı bizlerke. O Karaçay jaş. Sonra beri teňi çakırgan da duutçu teňi. Beri kelgen etti. Beri kelgen de beri kelsene bu kakrayla konak kelse toy etildi. Toyga bararlar, toyga barsan da bir kızdı bulay körgenle ol Mastastроительный. Ol bu jaratadı. Kız da anı jaratadı. Sonra jaş arı ketedi okuwan jerine. Artta dağı da keledi, o tübeydi. No, önde restorana keçi süymeklik bolat. Sonra kızga aytadı bu. Adamım da bardı yiyeyim. O yiyeyim, haydam bir bosak da bakılım alay keleyettik de. Alaytsa, da kız o koymuyor bu saatte olacak. Hazır türmedeydi de, ket yaş ketedi. Dağı da canlıdan o kelet veri, güzel. Sonra aytadı, kalay desen, ne desen hani eteyim deyip de. Sonra o sanatta bulayda köprü bolmagan. Gitse köprücük salınıp, Ağaç köprü. o ağaç köprü. Ögüz arbanı kapçıkın beri alıp, ögüzlerini boşlap, sonra ögüzlerini su öttürüp, arabanın da tartı var öttürüp, artta çükle bala jürüp. Sonra kız Allah'ı Slovya salgandı. Yani ben senge bunu cüget değmedeydi. No elime, sen bir köprü işlesen, ben o köprünü sümret seni yüne vermem. Sonra alaytsa yaş ketedi. Bu köpür başka yerge salınık köpür. Bu Zeliznada Rozmos. Göresin de? Ha, Zeliznada Rozmos. Sonra o sakatta yaş Rostov'da Zelezny ullu köpür işley turgan. Yalayda bir vet gelsin. Kaksin toprağdan deri keltiredi. Ondan sonra biz arbalaga yüklenip çelip Mavlayda catmala işlenip o özönünü zıngırdatıp
neme kuzdala, pelakla satta, bu sana kılmakta köprünü işlep tebreyle. Köprünü işlep tebreyle o sakatta. Köprürendi bitet de millet basınıp Hullu Mavray'da kazalla kaynap o Turgallayına yaş çok. Yaş çok anı saklap Turalla sonra bir zamanda ol kızını süyüp duran başka bir zaman zat olan. O caza bergendi bu anlayımsa o kaydan etse de köprünü alıp gelip buraya sala turadı tudum dep gidecek. Sonra bıraklı çağıp kelet tadından töben. Sonra alayda civgallığa zatlana aytat. Sonra bulayda da civgallığa krasını tetağıp duralım. Bu gidecek mitingçi getirle de keterle kalarlar. Sonra kızma bulayda söyleyip turat da o Allah'tan karap durgan. Sonra ne kancavdı ne oldu? O dep sorsala bu 37 uygun. Kras. Bulay o yaş tutulgandı. Değil de. Sonra o kızga anı estirerle sonra kız bilgen eter. O saatte tutulgan sözüne kayıtlayın. Sonra kelet de kızma bulayda. O saatte kızlar canlarında bulay nemeçik kıptı, neme Allah zürükten nemeçikleri babam. Anla kıptı çıkın alıp sonra mabulayları kesip yaşlı atın mamına yazıp bir suğa çıngap dedi. Suğa çıngap sonra bulayda cılıp durgallar körelle de. O çavalla kızını tutalla çıkaralla. O savkalardı iyi. Adı bulamın historiası Toktay. O kız Kazakistan'a varıp andan kaytıp gelir. Belge var mı? O gayet başka var mı? Kaytıp gelir. Sonra harkim beri kaytan sakatta. Göbetay yanında vokzalda yaşlı bir tişlik ete turgallay. Vay seyir kiyingen bir arık adam gelir de. İyi Duğuttan, yazlıktan adam yok mu istep sonra. Olay tadı ben yazlıkçı mı sokakta. Başka yerde yaşaymansı kimini soraya gidiyor. O olay aytat bulay Kız ne hatırlayın? Allah kız bari. Ey Allah ol atın nasip doğan kızına. Nasip ölgönlü bıyık bolat. O bıyık bolat deyip de sonra olacak şalayda tentregen detet sorgan etedi kaysı kabrılara sıragan emreder. Yalayda aytkan etet kız o suyat et cennetteydi. O körnür çemen alayda biraz sırağızdı. Ben tosla aytanlık tulma. Öteki de tamam alaylarda bu. Sonra yaş alayda o Bayınsağa düşedi. Adamlar taballa yaşlı Bayınsa'da o karayla o kesoğunak sonra yaş tas bulup kalar. Tas bolsa sonra bilirdir ya. Bu gayr varlığına. Sonra ikinci gün adamları izlep o yaşlı o kızını sıntasın bıçaklap ölüp durarlar. Sonra andalayda sırayla da eksine de sıntaş salıp o sümeklik için o ketken carırlar hep Mabu köprünü historia salaydı. Карачайда сөз барды. Dünya байлық жерді, аннан қалған желді деп. Ата жұртыбызныва табиғат байлығы, адам байлығы, жер байлығы, тау байлығы, су байлығы, чегет байлығы, чырт аламны bir жеріне ушамай. Бижыланы ратмила элбайелчилер рубрикаға учкулан өзөнден. Жашау жолуңузма bu eski ellerin ömürleriçe Allah bir uzak olsun. Sağ olsun kalığız.